mina ngumcebo mfana kagogo ungcobo omkhulu uMashiya Mahle fuze fulela inews iqadi thina safaka umunengi savuka saphefila ngathi namanye amadoda ibiya ngamahlahla sangesabiya ngenkomo sengisho mina kunompunyumphunywana uphunya bemphethe umafavuka njengetangabala intombi zimbuka zihamba namasokazi ukuthi ithambo lenye kwahlabela imzondalo mfowethu hayi uza ubuhlalu isymbolize imimoya le mimoya eyisimbolo einyoka okay imimoya inyoka ngithanda umkhulu la icale khona ukuthi when we speak of imimoya kukhona imimoya elungile kukhona imimoya emdala. Now how that comes to you, it is between your soul and your destiny. So ukuthi umoya kuba yidalwa zasekhaya yebo kuba the messengers. You remember we touched based on messengers. Ibabathu balunguru barumile ho be the guardian angel on top of impilo yakho. Now those people also carry the power of dictating what's going to happen with your life, how you carry on nempilo basiveza kanjani bafuna ini. So le mimoya le kuhamba kuba ama guardian angel ukuthi athunyiwe phezwe impilo zethu. I think that's the simplest way to explain it. Lezi zinto lezi obusebenza ngazo noma izinto cause isithwalo okay athi ngiqale nje la isithwalo ziyahluka ukuthi abantu abaningi bazi ukuthi isithwalo ile ukuthi indaba zegazi nani lokho sokwenye level isithwalo ngisho ukugomela isibhamu ufake egazini usuthwele lapho ukugomela isibhamu lento ukuthi awudubuleki once wathatha ispirits esingabelong kwena sifakweni usuthwele say that isithwalo phatha ngithi ngicatshiwe manje ngiqinisile naye le nduku yayimenzisa imhlomo hit strike the red sea open bekayifaka emanzini ukuchange kube igazi you understand for the good benefits. So we can't call that isithwalo angikwazi mina ukuba iphepha nje ngithi ngisaba ukuthi bazothi ngithwele kumele ngiqine angilimazi umuntu okay when yazi kuya ngami ngitholane lokusuka umuntu ohluphekile simbone ephumelele without doing any work. Yebo into engishoyo angiphikisi ukuthi abafowethu bayazenza lezi zinto bayathwalisa nazo zonke lezo zinto lezo but abangathi mengiqala lo hambo lolu angibanga futhi nana ukuba interested ekwazini ukuthi khona indlela eshortcuts ekuthiwa ungakhuphula ngayo umuntu yabo mina engazi ngakhona ekukhuliseni kwami ekukhuleni kwami nani Nkululeko kunjani Kuyaphileka sesingeza kuwo kuyaphileka Mcebo baba kamba kahle hayi siyanceka mfowethu Masedi thokoza right ngifudumele right Lothi munati yeah Nkululeko uthi yini ubuhlali hey ngefirst half ubuhlalu isymbolize imimoya le mimoya eyisimbolo einyoka okay imimoya inyoka ngasho kanjalo nje ubuhlali nje inyoka ngiyabona ubuhlalu especially lobo kuphahlelwayo lobo ogulayo mawungaphethe mawungafaka ngiyabona lokho ukuthi itribe lokumzulu aphahlelwa lobo uqoqa nje yabo ezuthi umzulu ezuthi umntwana nani but lobo kuphahlelwayo lobo ogulayo if unganabo buyizinyoka lo imimoya futhi Lothi yini imimoya asikhuluma ngama spirits imimoya imimoya ebalulekile ithu moya omubi nomoya omuhle yizo ezidistinguisha uNkulunkulu noSathane so everyone umuntu kamoya oyenza okuhle obviously ungaphansi kwamaphiko kaNkulunkulu everyone umuntu kamoya oyenza izinto ezimbi obvious ungaphansi kwamaphiko kaSathane hence I'm always saying mina I'm preaching levangeli ukuthi I don't care who's a traditional healer I don't care ukuthi ubani uyini but if ngalo moyo la kuye is doing the good deeds mina ngimfaka kithi ebantwini abasela uNkulunkulu emuva okay so Mcebo ikhambi malihlelele nje alisebenzi mele mangikhuluma kulo ukuthi akube isikhafulo esenzane yini le ngiyisayo ngisa umoya
Yeah, ulifaka ukuphila. ngifaka ukuphila Yeah, yi umoya lo esikhuluma ngawo lo But nje Ucala uyithuleke. Qala yabo. So ngiyacabanga ukuthi njengoba sila sazani sonke. Yeah. So ngiyeke ngithanda ukuhamba ngaleyo ndlela leyo ukuthi ngizazise kuqala. So Yeah. mina ngumcebo umfana kaGogo uNgcobo omkhulu uMashiya amahle ufuze fulela inews iqadi thina safaka umuntu enqini savuka sakhwifilanga thina amanye amadoda ibiya ngamahlahla sangelisabiya ngenkomo sengisho mina kunompunyumphunywana uphunywa bemphethe umafavuka njengedangabala intombi zimbuka zihamba namasokazi kuthiwa ithambo lenye kwahlabela imzondayo yeah mfowethu hayi ngiyakuzwa mntaka baba yabona esikhathini esiningi wonke umuntu angaba umlaphi but imoya osuke uphiwe yona abakini ngoba ngithi phela uyazi ukuthi ngaso sonke isikhathi baya bafike mhlawumbe ngamaphupho abanye bafike mhlawumbe ngeinhlelo zabo mhlawumbe abanye futhi nakhona bakufundise usaphila besaphila bona so uthola ukuthi egcineni uhogela lezo zinto lezo osuke uzithola kubona yabo njengami nje njengoba ngangisho eqaleni ukuthi ugogo wangifaka kulomzila lo ukuthi ngikwazi ukuthi ngilaphe shuthi kahle wesedonsa nezakhe idalwa imoya anayo ukuthi nakhona ngibusiseke nami ukuthi ngikwazi le ndlela lo asuke ehamba ngayo wathi noma esehambile futhi kwase kufika namaphupho khona nje iphupho futhi nakhona engangaba nalo la ugogo eqoqe khona iphinifa kukhona amakhehle encike ngodonga so ethi nangoku umfana yabo so nganga understand mina ukuthi lichaza ukuthini ngaleso sikhathi ngisasephupheni but mase ngivuka ngal analyze ukuthi kahle shuthi kwakhona idalwa engangizoboniswa zona so nalapho ngoba phela abantu abangasabonwa so ngathi mase ngiqala nami ukusebenza ngibona izinto zenzeka kwaba ukuthi ke ngiyabona manje ukuthi sekukhona lamandla lawa engiba nawo so njengoba sesibuyele emuva ke mfowethu ke sikhuluma ngesikhafulo isikhafulo ngasenza nombani angasenza but uthola ukuthi kunabantu uthola ukuthi mesikhipha leso sikhafulo asicelele nikhumbule phela ukuthi umulapha kukhona idalwa ezayigangile kukhona idalwa ezayiphilisa so uma ukuthi mhlawumbe wena uyakhetha ukuthi okay ngifuna ukuganga kodwa ngendlela esafe siyasukuma leso sidalwa lesesigangile sizokwazi ukuthi sikulekelele lapho siyasukuma futhi nesinye isidalwa mhlawumbe esifuna ukuthi siphilise sikulekelele kuya ngawo ukuthi nawe futhi nakhona umuntu kanjani ngiye ngithi ke mina ke kwabalaphi iora iyona ekuchaza ukuthi kahle umuntu kanjani ngoba umhamba phakathi kwabantu uthi uyalapha uyakwazi ukuzwakala ukuthi emakhoneni mhlawumbe uyathakatha uyakwazi futhi nakhona ukuzwakala futhi nakhona ukuthi kahle uyaphilisa yabo so njoba ngisho ukuthi esikhafulweni mntaka baba umuthi uthi uyasihambisa ungasikhulumisanga noma mhlawumbe futhi nakhona wangasibusisi noma wangasicelela sike siwe nako lokho ukuthi sixekaxeke yabo mina njengami nje mengikhipha inkambi ngiqala emanzini ngiyogeza khulume nezidalwa zami yabo bese emva lokho ke kuba ukuthi ke ngiyayikhipha ke leyo nto leyo awuvele nje uyikhiphe nje yabona mengiqala ukuyakha mntababa njengoba usukubona kuma video ami ngiye ngishise impepho kube khona ikhambi engilichelela ngayo leyo mithi leyo ngoba kusuke kuyikhambi ngisuke ngilakhile ngalicelela kwabantu abadala and futhi leyo nto leyo ayisali mengenza imicimbi ngoba iyona engisuke ngicela ngayo ukuthi amandla aba wathi ukuhlala la bese mvalo ngiyathatha lawo mafutha njalo mengenza inkambi ngiwachelele ngawo ukuze ngizokwazi ukuthi ngivuse lezo inkambi lezo ukuthi zisebenze ngakumina ngoba ukhumbula ukuthi mase eThebeni imithi esuka ikhona ihogelwa iyo yonke imithi esuka ikhona so ngaba khona umuthi omuhle kodwa eceleni kwakhona kunomuthi omubi so ufuna ukuthi uma ukuthi uzothenga lo muthi lo omuhle ufuna ukusebenzisa kuyomela ukuthi uhlambululo uyazi ukuthi awugezi umuthi angithi but into yenzayo wenze njani uyawucelela ezidalweni zakho ukuthi ngicela lo muthi ukusebenzele ngale ndlela and futhi nakhona uphebeze yonke imkhokha ukwazi ukuthi mufinyelela kulo muntu loyo umnikeze lawa amandla awafuna umsebenzele yebo Masedi Hello. Moya ke eng aribua ka memoya ngithanda umkhulu la icale khona ukuthi when we speak of imimoya kukhona imimoya elungile kukhona imimoya emdaka now how that comes to you it is between your soul and your destiny so ukuthi umoya kuba yidalwa zasekhaya yebo kuba the messengers you remember we touched based on messengers iba batho ba leng hore ba rumile ho ba di guardian angel on top of impilo yakho now those people also carry the power of
dictating what's going to happen with your life, how you carry on nempilo basiveza kanjani bafuna ini. So le mimoya le kuhamba kuba ama guardian angel ukuthi athunyiwe phezulu kwempilo zethu. I think that's the simplest way to explain it. Okay, ama guardian angels Yes. athunywe empilweni Zethu. Yes. So umuntu maka active uthwele and uthwele ngedlozi or uthwele kusuke kwenzakaleni lapho awungang explainela ngikhuluma njengomuntu Ongazi lutho. Yeah. Izithwalo ziyahluka, Yeah. right? Umuntu makazothi uthwele ngedlozi suka sekayophakamisa idlozi la kubo ayoliqela mhlawumbe ke ukuthi lihambe lomenzela 1 2 and 3 based on the offering that they are offering at the time. Lapho ke nawazi ukuthi umuntu mecala athi uyathwasa awuthwalanga ngedlozi uthwasa idlozi lakho uyalapha. Kodwa maselaphekile bese now I'm like okay ngifuna ukuthi leli dlozi libhekise yonke into ngakumina kulase ukuthi ngiyaqala ngenza abanye bangatholi next bahlupheke. well wayirahal Laba abanye bangatholi ke lina ola ke lata le dlozi lakho gasele Yeah. ke re ngiyaphakamisa manje ngithwala ngawo Yeah. kushuthi ubhuti wami nabo malume bami ayiyodonsa ngogiye wani yabo and then kuhamba kuba khona nezithwalo ukuthi ziyalandwa kulandwa imimoya ukuthi uwe nje uhalele lokho noma isimo siyakuphoxa ukuthi uye lapho yabo whenever we speak of marine spirits we talk about inyoka sikhuluma ngezinto ezilandwayo zizobekwa endlini lezo zinto lezo awuphiwa kodwa imimoya le umkhulu akhuluma ngayo ukuthi imimoya ukuthi ngathi silenyana ukuthi izokubekela imithetho that do not even ayikuphi option ukuthwala ngedlozi lakini at least kunama option ukuthi no mina ngivumelana nawe ngoba isiko lasekhaya lithi every year sihlaba inkomo that's what we stick it at but mawuhamba yolanda izinto uthi in the name of ukuthwala ngiyolanda ihoho ke ngizibeka kahle ngithi siyolanda ihoho mayitshela ukuthi every day ngo12 ugibela iroof melwenze njalo because phela kusiyona into yakini le ayizoncengana nawe yabo so that's where the difference comes in ukuthi izithwalo ukuthwala ngedlozi I would say ukuthi it is safe but also it has its downfalls but ukuthwala ngedlozi iko lokho esithi amanzi amnyama or amanzi amnyama enye concept. lona ulatatse ngikhane ke babo botsandilotsi Uyazi ukuthi bayingaka abantu abahluphekayo kangaka today baloke bathi benza imisebenzi kube worse bese kuthiwa no Kusuka kuphehlelwe- amanzi amnyama uphehlelwe And then amanzi balahleke amnyama. kokugcina ke ukuthi no mabakuphehlele amanzi amnyama kufana nokuthi libele ngayo umuthi ukuthi yakubulalisa kancane kancane Yeah. at the end of the day as much as we are spiritually gifted but inyanga noma umuntu ogangile uyakhona ukuthi ajikise induku zenhlanhla azijikise ukuthi zikugaxelise ithi wena mawuthi yothinta ivuma mhlophe ubone kungavumi ubumhlophe kodwa uhambethwa ubumnyama yabo so masithi sikuphehlela amanzi amnyama suka sesikhuluma phezulu kwekhambi elistable ukuthi every time mecala ngidelela ngiyalapha ngiyophehla masikhuluma ngezithwalo ke lapho angithi phela naki akarwala so I wouldn't really know ukuthi bayenzani noma kanjani but ngokomoya angithi phela umelaphi uzovezelwa Yeah. kuvela abantu abaningi bayakukhomba indlela ukuthi okay these are the things that are happening now they give you wisdom based on that because of ngokomoya everybody gets tempted trust me mawuceda ukuthwasa everybody will somehow get to somebody that offers them isithwalo so Lotti first question what is the difference between idlozi nengelosi? According to me, which it's always a debate. Yes. Akuna difference. It's just in Amagama sibanikeze wona Yeah. because now if umkhulu kwazi ukulapha ngamadlozi Yeah. ngikwazi ukulapha ngengelosi into eyi1 yena ukubabiza ngamadlozi mina ngibabiza ngengelosi you understand so mina ngokuya kami into eyi1 because neBhayibheli yasho ukuthi uNkulunkulu kuphela osibulala the soul and the flesh right ukhuluma kanjani ugogo nogogo wakhe omtshela ukuthi apholisa yenzeni if ugogo wakhe uyidemon noma ushile esihogweni they can't communicate angisho kuthiwa masindlule emhlabeni siyoshiswa ngezenzo zethu so if kunomkhulu wami osakwazi ukungikhulumisa uyingilozi lo muntu lo shuthi umoya wakhe is eternal usaphila la khona you understand then when we come to indaba yesithwalo ngokuya ngami as a traditional Christian deception sort of it is exactly what happened between uJacob no Esau abantwana bomuntu where the mother uRabbi Khane was instructed to bless uEsau
but waphambanisa inkomishi wa disguise uJacob as Esau ubabakhe waba fooled by Rebecca. You understand? So lento ukuthi bathi umuntu uthwele ngedlozi noma uthethi inhlanhla zabantwana bakibo noma ezomndeni, it is the very same scenario yaka Esau and Jacob. You understand? Njengoba ugogo ayichaza ukuthi uzofuna idlozi lenzele mina yonke into langasanaki lapha nakuba iBhayibheli khona lento leyo, and into eyithwalo people think it's just into yethu thina abantu abamnyama, into yesintu ikhona kuBhayibheli. You'd remember uMoses mako yofuna imithetho entabeni, right? Basala bayenza izithixo zabo. They started creating their own idols ebebazworshipper ebebezithandaza. You understand? So iyenzeka into yokuthi umuntu angayikhandela something afuna ukuweshipa yona nokuthandaza yona just ukushaya ama shortcut wempilo, mara because imimoya enganawo amandla ngalo phezulu izofuna something ukuthi mhlambe kumele uhambo lana noma ubani, ukuthi mhlambe kumele ube umuntu ongazuthi uqhitha igazi now and then, but izibusiso zikaNkulunkulu lohlala emazulwini ukupha without you uzwisa abantu ubhlungu. You understand? So abantu bafuna ama shortcut and into ebhlungu ukuthi vele kulesikhathi esisiphila kuso abasafihli nalabo abathwalisa abantu ngokuthi ushonela abantwana, umndeni uphele, umndeni uhlupheke wena kodwa lokurishwa. Understand? But is part of le mimoya ngithi yimbi, imimoya engafuneki. You understand? Yeah, so ukusebenzisa umoya kaSathane in simple terms. Yeah, because I can't be rich ngokuthi wena ufelwe ingane zakho uhlupheke. That's devilish my guy. Kuyaphumeka Nkululeko ukuthwaleni. Kuyaphumeka, ayikho indawo engekuphumeka khona. Mawukwazi ungene wazophuma ukuthi phela akukho lula njengabantu mhlawumbe bechaza. So angivele ngiyiyeke nje inyoka nje. Ngeke uvele uvuke ekseni uthi uyayeka. You understand? Kumele uunderstand into oyiyekayo. Kumele nawe ube willing ukuyeka ezinye izinto. Into ejwayele ube i-challenge ukuthi uzokwazi ukuyeka ezinye izinto, lezi obusebenza ngazo noma izinto, because isithwalo, okay, athi ngiqale nje la, isithwalo ziyahluka ukuthi abantu abaningi bazi ukuthi isithwalo ile ukuthi indaba zegazi nani lokho sokwenye level. Isithwalo ngisho ukugomela isibhamu ufake egazini usuthwele lapho ukugomela isibhamu lento ukuthi awudubuleki. Once wathatha ispirit esingabelong kuwena sifaka wena usuthwele uqina nje mangithi ngiqinisile. Once nje ispirit once ispirit esingabelong kuwena ongazalwanga naso ongadalelwanga sona wasifaka egazini usuthwele. Even ngisho ngathatha izinto uthi ngifuna ukuthandwa abantu ukugcabela egazini usuthwele lokho. Ukuthi kuyahluka izithwalo ngama level. Ukuthi abantu abaningi bazi ukuthi isithwalo lesi fanele kuze kufa abantu, kufanele uthwale ngedlozi ekhakini. Ziningi izithwalo. Khona abantu abathwele kodwa bazi bathwele. You understand? But I beg to differ nobuti because Moses was given a rod stick, right? Was performing miracles with it. We can't say isithwalo leso. If ngizoziqinisa ukuthi ngingadubuleki, I can't say that isithwalo. But angithi ngicatshiwe manje. Yeah, ngiqinisile naye le nduku ayimenzisa imihlolo. It strike the Red Sea open. Bekayifaka emanzini change kube igazi. You understand? For the good benefits. So we can't call that isithwalo. Angikwazi mina ukuba iphepha nje ngithi ngisaba ukuthi bazothi ngithwele. Kumele ngiqine. Angilimazi umuntu. Yeah, okay, when yazi ukuthi ngitholani ne? Imacala. Wena uyicacisile wathi ulothi yena ucacise ngokuthi ukuthwala iside elibi lemimoya and then kunemimoya right. Wena kuwe uthi kahle ukuthwala akunakuthi kunobubi kunokuthwala nje. Yabo Moses wayidalela ukuthi uzoba uMoses. Wayidalile le nto, hayi ukuthi khonto wayilanda wazoyifaka egazini lakhe. Hayi into oya wabo moyo external yonke into wayidalile. Uzalo edalile ukuthi igcine nizoba uMoses. uJesu wadala ukuthi uzoba uJesu nosibani wadala ukuthi uzoba lokho uzala. Awukho ispirit wahamba osilanda wenza isivumelwano leso spirit ukuthi le spirit ahlale egazini lami for 1 no 2 no 3. Bakhona abantu abadaliwe into ukuthi ngidaliwe ukuthi ngibe kanje.
kodwa abanye ngazuthi uthwele but udali ukuthwala ukulanda ispirit esingabelong kuwena futhi ongeke ufe ukuthi asikho kuwe ongaphila futhi singekho kwena ukuthi wena kuba nezinto ezifisayo empilweni wasuthi ngifuna lokhu kuze ngenzeke kuba no 2 no 3 hayi emcebo sobathwalisile ke akudown inqwaba nje uPaul uthini no ngiyakuzwa ngiyayizindaba yokuthwala noma ngeke ngize ngiphawule kakhulu ngokuthwala ngoba ngingasho ukuthi angazi ngambona umuntu othwele yabo hlezi sizwa ngamahebezi ukuthi hayi lo uthwele nabanye bathi siyakwazi ukuthwalisa na yonke leyo nto le the moment abantu sebengikhomba ngelinye lamanye amalanga bethi ngithwele ila khona ngaqala ngayiphikisa lento kodwa ekukhuleni kwami ngibuka manje bebekhuluma ngibuka abantu abasuccessful obayasho ukuthi uthwele bakhona abantu abashoyo yabo out of like maybe success yabo unje like I'm a hard worker yabo angilali yabo bazokutshela abafuthi engisebenza nabo ukuthi no ngiyakubona nami ngiyakubona angilali ngiyagijima nje futhi into yangempela yabo uyangibona futhi nakhona ngiyama ngiyothenga inkambi ngenza ama video ngichaza ngazo so leyo nto le emeli pay off ekugcineni yabo so if me pay off leyo nto leyo umuntu ongibuka namhlanje athi ay leyansizwa leyana ngathi konke ilandile indaba kwenzeke kanje yabo kanti akazi ukuthi kungithathe almost laphe over 10 years ukuthi ngifike la ngifike khona even though ngiqala ukulapha maybe 2 years ago but understand ama visuals understand marketing understand indlela okumele ngikhulume ngayo nabantu yabo bese ngayithatha ngayimplement esifisweni esiphiweni ngiphiwe sona yabo so sathi simesivela lesipho lesivela vele nami ngiprepared lento le isegazini kumina yokuthi ngikwazi ukwenza imarketing ngikwazi ukukhuluma nabantu plus yena nogazi futhi yabo so abantu basondele eduze kwento abayi-understandayo ukuthi iyaxhumana nabo yabo nanokuthi ukukhuluma nabantu kumele wenze sense yabo kumele uunderstandeke ukuthi kahle kahle yini so that's why ngithi mina njengamanje njengoba ngikhuluma ngeke ngize ngithi ukuthwala ngiyakwazi ngoba ngingasho ukuthi even nabantu abangilandelayo basho ukuthi but awukazi ukukhulume ngalento le yabo so mina njengoba ngisho ukuthi if more ukuthi kukhona abantu abathwele ngingafisa ukuthi ngelinye lamanye amalanga kuye kutshengisa iprocess yakhona and then bese kuba lokho kusuka umuntu ohluphekile simbone ephumelele without doing any work yebo into engishoyo angiphikisi ukuthi abafowethu bayazenza lezi zinto bayathwalisa nazo zonke lezo zinto lezo but awamathi mengiqala lo hambo lolu angibanga futhi nanokuba interested ekwazini ukuthi khona indlela ey-shortcuts ekuthiwa ungakhuphula ngayo umuntu yabo mina engazi ngakhona ekukhuliseni kwami ekukhuleni kwami nasekukhulisweni umuntu onabantu abadala ngazi ukuthi uma ukhonto oyifunayo uxhumana nezidalwa zakho ngazi ukuthi uma ukhonto oyifunayo uyahlambululeka uyahamba uyephahlela leyo nto ukhulume nedlozi la koyise ukhulume nedlozi la komalume ulicela ukuthi ke futhi nakhona likwazi ukuthi likuhlelele ngoba phela ukhumbula ukuthi idlozi la komalume lona linamandla ngenxa ukuthi inkaba yakho yawela khona so izo zonke izinto okhuluma ngazo lezo so umuntu methi uhambile wayoganga ngedlozi idlozi elinjani elithambile likwazi ukulawula umuntu oyedwa ngiyayibuzela nje yabo le nto le ngoba ukhumbula ukuthi eminyangeni ithe abanye beza ngendlela yokuthi it's a money making scheme yabo le nto le so anything oyishoyo kumuntu ongayi-understand definitely khona umuntu oze-understanda ngendlela yakhe athi kahle kahle kuyenzeka because you're a good talker because uyakwazi ukubeka amagama alandeliseka abe right yabo leyo nto le but mina ngithanda ukuthi mokukhona umuntu okhuluma ngeyithwala athi uyazenza ngingaphikisi ngingavumelani ngolwami ulwazi ngisho ngithi mina but angiyazi le nto leya and if mokukhona umuntu ongangifundisa ngendlela engcono ngiyi-understand ukuthi angisusele umuntu simbone ukuthi uyahlupheka without working simbone ekhuphuke yaphezulu that's when I believe ukuthi kahle kahle kukhona indlela yokuthwala maybe ukuthi kwenza ukuthi yonke into yenza ivele yenzeke khona abantu abazenzayo emcebe izinto zingenzeki kodwa uzamile uAlfred Isitolo akuthengi umuntu yazi kunenye into eyenzakala mntaka baba uthola ukuthi uzama into uyahamba uya mhlawumbe enyangeni inyanga mhlawumbe ixhumanise ngendlela eright nezidala zakho
uvele ufike uzombathwa isidalo esikade sakulambela ukuphumelela mase ke sahlala kuwena leso sidalo ucabanga ukuthi kuzoyenzakalani. Okay. Yabo kunezidalo uthola ukuthi ekhaya akukaze kwaba khona umuntu ofuna ukuthatha umngoma for example bese kuba khona oyedwa othi yazini mina ngiphupha ugogo ethi kanje kuthiwa hey ayikho leyo nto lethina la ekhaya sama Christ uyabo leyo nto le njengoba sabazalwana njengoba sabazalwana la ekhaya ngeke uzuyenze leyo nto le bese emva lokho ngenkani yakhe leyo muntu ahamba uliphothula lelo dlozi sivele zonke idalwa zokhokho nokhokho bakudala bavele bafike bazombatha bambatha ngolwazi bambatha ngempumelelo bambatha ngothando bambatha ngendlela emhlophe and then emva lokho besukwenzakalani aqhame yedwa aphumelele yedwa bese emva lokho kuthiwani kuthwele futhi uyahamba lo uyahamba hamba indawo uyahamba nokugene kumini lakhe akumanza kuyini amayeza unamayeza so kuyahona hore kibe nalingkhulu angithi unyanga uyisangoma mina ngiyakhona futhi ukuthi in the same body ngibe nogogo futhi opusha indaba yesonto. Yes, very much so. Yes. Emntwini I always say we are born in 4 surnames, right? Sizalwa phakathi kwezibongo ezi4. Now kule ibongo lezi khona ezakhabo baba khona ezakhabo mama. Zikhona zakakhokhokazi khona zakamkhulu kubani kanjani. Now lawo mathonga lawo masesikhuluma ngawo bayakhona ukuthi baphakame bonke kuwe ngesikhathi esi1 futhi but that's your responsibility to learn ukuthi makuphakame lo kwenzakala ini. So yes, ugogo uyakhona ukuphakama kuwe ngesonto ikhehla liphakame ngobunyanga. And it happens a lot. Ngilivula iBhayibheli ngendumbe. Ngiyakwenza lokho nje. Ngisebenza kanjalo mina into engiyaziyo. Liyagcwala isonto lakhe yazi. Hey, you must see. And bakhona abantu abayibambile bangayenza into eziningi kodwa kwagcwala amasonto wabo. Yenziwa yini lento leyo? Nenzani kahle kahle? Umkhulu qedla. No, I mean like unokuthola like astonished faith believer umfundisi nje oyibambile kanje. Manje isonto lakhe aligcwali. Angithi mele ligcwala isonto per se but as a way of progress baze bahlale la kuma podcast and bash amasonto agcwalayo uyabazi nawe iyenzwa yini lento leyo isonto aligcwaliswa umfundisi isonto ligcwaliswa ingelo siyakini. And what I mean by that is that akere ha utlo bale kereke akusi intando yami ngibiziwe asicela lapho angivuki ngithi one day ngifuna ukuba nesonto no I see a need spiritually to fulfill leso sikhala leso bese bayasho ukuthi okay into yakho mangabe ufuna ukuyenza iyoyenzeka kanje kanje ketayelo I always talk about indayelo. Now also ukuthi isonto ngibe ngiyisangoma likhona ukugcwala I don't think it's because of ukuthi ngugogo Mercedes kodwa it's because of how I carry myself spiritually. Akwazi ukuthi ngaziphatha kabi ebese yabo into zami zihambe kahle dlozini. I'm very honest dlozini I do things by the book. Ingakho mase kuthiwa hamba uyowenza umsebenzi kanjena for ibandla elithize mawenza awudingi nokuthi wenza into eziningi. Mina I didn't know ukuthi kaltsathi la ukereke etlatlala because I wasn't doing it for that. I was doing it to honor. And yazi into engimangazayo yini futhi ukuthi emasontweni lawa owama Christian uthola umuntu enza the whole sermon ngani. Yes, it happens. And then ninanwenza amasonto and you hear nothing and look enisho nithi abazalwane lokhu ini because it is angeke